رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب دانوچان رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجا ایرو 20 حزیران 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده منو چند سرس به پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویا یکی خبر بکن همون پادشاه برا یک و حق میه و فرسنده که جز پیشامه و پارتی کجون بخوا باور بند بسیار بند ایمان وهیه كذا وهي حتى داوية شغلان بدن اگر ما كردا خاب يكرا باكور باجر ما بهبدا ما العراق جبرتش قازانش بكرا ما ايران جبرتش قازانش بكرا هنك بالدوستاي هنك باتفاق وهنك شي بالزورا خاب تركيا ما بتر هنك قازانش بكرا لهرما ما و دو کس هاتن شهید کرن دولت ترکا داگیر کرد و لبجا یا گنده خربه کور یه هرما ما و یا حسکیف ایریشا ایمهای دادس بکرن هاتیار کرن که دو ساعتین شوید شرک دجوار چه بولده گوری آگاین جهرم هاتنه گرتن دو شرک و بسیار F-16 helikopterin devam کرده دو کس هاتنه شهید کرن دو کجی بگیرانی بیریندار بونه کسیم بیریندار و هاتنه شهید کرن را کرن خوشخانه الهی کتن و در کتن آگونده خربه کوریجی هاتی قدقه کرن چاوکانین هرمی دست شان کرن که قدقه کتن و در کتن آگوند و حتی سیسیه ترمه دوام بکن لآمدی شرکت دجوار رودا لگوری آگاهی که هاتنه به دست قسطن گرلیان دربه که گران ارتشا ترک آداگر کردانه لگوری دیمن که هاتنه به دست قسطن دو ساعتن درنگ اینشه و بوری در لدور آسور آسی گره یا سر به باجارو که آمدی شرکت دجوار رودایه لدیمن آنده گله که به هوای ده دچن تینه دیتن هر و دنگ گلیان او تقینن مزن تین بیستن لگوری آگاین هاتنه به دست قسطن تقین لنوا بارگه او چپرین ارتشا ترک ده رودایه دکلداری زیان بمبا بارانه تو آگاهی نهاتی به دست قسطن پشتی که بالافرین شهرین دولتا ترکا داگه کرده گونده گانه او سی گیری یین قنطارا چای متینا بومباردمان کرن لهر میشوات درکت باغین گوندیان او بسدان دارجی شوتینه ناوندر آگان دون چپ منیا هپگجی هینا تدا خویانی یک پاروه نکریه گرتی نخوش یلدرم هان لگرتگه شهید بو یلدرم هان لگرتگه شر نخی تیپا تی دهات گرتن و دنا و لیستی آگرتین بر نخوشیا گران ده بو پشتگو روشاوی گران بو بریا 2 هفته آن اوشیان دن آنقره یلدرم هان دو نیوه شوه لنخوشخانه شهید بو جنازه یلماز هان و ای رو ببن جول مرگه لجنور لوزان و سیونه جبو سیپیتیره نامه هاتن شاندن به صدان امزه کو جاله اینسیاتیفا جنه یا سمایو چه هاتنه کم کرن جب پستخانه مونت بلانسه جبو سیپیتیره هاتن شاندن لسر ناوه اینسیاتیفه توبا یلماز لاخویانی ده و دست شانکر کو تجیتا مطلق آل سر ریبر عبدالله اوجالانای قبول کرن و بانک لسیپیتی کر کو بر پرسیاری خواه بجی بینه هندام مساجنه یا لاجین لبر پستخانه ریپون لهف جویان و نامین امزاکری دان پستخانه لسر ناو مجلس روکن آزیک تکلداری کامپانیای شاندنا نامه انجا سی پیتیره کو جالی تجکه و حتی دست بکرن آگاهی دا روکن آزیک بود زده 3 سالانت آگاهی جریبر اپو نایی گرته سی پیتی نچاره که گوه بده گلی کرد و بر پرسیاری خواه بجیح بینه پشت داخویانی نامین امزاکری ینگلک سیاست مدار هنرمند و کس ناسکری جو سی پیتی رهاتن شاندن اندامین اینسیاتیفا جنه یا کانتونا والای سیجی لبر پستاخانه ناوندی آل پایتاخت سیونه لهف جویان
Nurdan Ateş Liverda xuyani da u balk şanser kampanya kudide cotme 2023 de hatiye dest bekirin u vagot em de duyemin konağa pengavide iroj boku sipiti berpirsyariye xwe bicipine nameyn imzekiri dişinen pişre nameyn imzekiri ji sipitiye rahatın şandın endamên YJKS ve îrojî li Zûrîhê 21 Haziranê li Araûrê 22 Haziranê li Baselê ji sipitiye re imzeyan pişîne. Cenaze gerlay HPG Selman Yalvaç hate ve şartın gerlay HPG Selman Yalvaç Dide Haziranede dişeri li Cole mergede şehit bubu. Malbata şehit Selman cenazeye kure xwejine xoşxaneye girt û di saatên derengê şevê de birin Silopya. Malbata Yalvaç dohsibehî cenazeye şehit Salman Yalvaç li Goristana Asriya Silopya Spartanaxê. Malbata Yalvaç şîna şehit li mala xwe ya li taxa ofîs danî. Xewni xeyalê viyan ev bû ku rojeke li cûdî bibe gerîla. Gulê çimo ji malbateke ji navçeya Bilbilê Efrînê li Helebê jî dayîk bû. Hin di zarokatiyê de haya xwe ji rêber Abdullah Öcalan Kurdistan û PKK hebû. Bu bandora tevlîbûnên ji nava malbatê di temeneke ciwan de berê xwe da çayên Kurdistanê û navê Viyan Mazlûm bijart. Viyan Mazlûm digot min xwe weke civîkeke hîs dikir. Mîna civîkeke ji qafesê firiya û xwe gihanda ser guliyên dara. Mîna civîkeke ku li azadiyê digeriya û zanibû ku wê li ku derê hêlîna xwe çê bike min ji timî da pay xeyalên xwe. Ji bo hêjayî gelê xwe û warê xwe bibim ketim ser veriyê. Viyan bi eşqeke mezin tev li nava jiyana hevriyên xwe bû. Piştî çend salan li çayên Metîna têkoşînkir bi destpêkirina êrişên Daişê re derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Piştî azadkirina xaka Rojava Viyan Mazlûm carekê din berê xwe da qadên gerîla û li pay xwe xeyalên xwe derbasî cudî dibe. Di sala 2015 de derbasî herêma Botanê dibe. Li Botanê di çalakiyê li dijî dijmin de li refên herî pêş de bû. Bi eşqa azadiyê li ser riya serkeftinê meşiya û navê xwe li destanên berxwedanê nivîsand. Viyan Mazlûm di sala 2017 de li gel fermandar biryargeha navendiya Yêja Astarê Delal Amed û 12 hevriyên xwe tevlî karwanên Emrên Kurdistanê bû. Çalekvanên Raneyê gotin bi karanîna çekên kimyewî binkeftina artêşa Tirk nîşan dide. Çalekvanên Raneyê ji Ajansa Rojnîsî aqibînê gotin karanîna çekên kimyewî binkeftin û şikestinê dewleta Tirk nîşan dide. Ji ber ku hêzawêya şerkertinê serî li karanîna çekên qedexekirî dide. Çalekvan Asus Kusarî da zanin ku bi karanîna çekên qedexekirî ya ji aliyê dewleta Tirk ve ku li herêmê Kurdan û tekoşêran bikartîne nîşan dide ku netewên yekbûyî de ji hemû pîvanên xwe berdaye. Kusarî got pêwîst e hemû cîhanê de ji karanîna çekên kimyewî helwestê nîşan bide. Bi karanîna çekên kimyewî bandoreke neyînî li ser jîngehê jî çê dike. Destkariya li ser demografiyê binpêkirina mafê mirov ve destrêjiyê li ser xwezayê ye. Ev dijminatiya li dijî mirovaniyê ye. Hemû cîhan dibîne û dizane ku dewleta Tirk li dijî gelê ku çekên kimyewî bikartîne bêdengiya cîhanê nayê qebûl kirin. Çalekvanê bi navê Hewrê Castro jî got li gor damezana mafê mirovan anêtewê bûyî karanîna van çekan li ser asta cîhanê hatiye qedexekirin. Çekeke konkûje û bi ti rengî karanîna wê nayê qebûl kirin. Dewleta Tirk bê parve van çekên qedexe li dijî gelê Kurd bikartîne. Çekên kimyewî hemû zindî û xwezayê tune dike.
ev êriş bi keftin û şikestina dewleta Tirk nîşan dide. Dema hêzek metirsî li ser çê dibe yan jî nikare xwe li beramberî êrişan bigire, serî li bikarana çekên komkû jî dide. Bersiva herî baş ji bo van êrişên dewleta Tirk yekdengî û yekîtiya netewî ya gelê Kurd e. Trajediya koçberên İtalyayê cenazeyê 6 kes koçberan hate dîtin. Piştî ku şeva yekşemê keştiyeke penaber li nêzîkî xeta Sûriya di navbera İtalya û Yunanistanê de bi nav bû 12 kes hatibûn rizgarkirin. Yek ji kesên ku hatine rizgarkirin jî di dema xebatên rizgarkirinê de jiyana xwe ji dest da. Ewlehiya qeraxên deryayê bi daxuyaniyekê ragihand ku li herêmê bikaranine keştî û çavkaniyên hewayê xebatên lêgerînê dewam dikin û encamê de 6 cenaze din hatine dîtin. Endamê bijîşkên Sînûr Nenaz Mesefe Şekîla Muhammedî ji got kesên rizgar bûne dibêjin 26 zarokên ku hinek ji wan çend mehîne di nava 66 kesên wendayî de hene. Şakîla got ev malbatên ku ji Iraqê û Afganistanê ne beriya 8 rojan ji Tirkiye derketine rê keştî 3 yan jî 4 rojan avgirtiye. Penaberan got ku hinek keştî ji bo alîkariya wan ranawestiyane. Li gurê Alman Siteke Res Kispir roja duşemê li Karaxên grava Lampedusa a İtalyayê jî di encama qezayekê din de çêbûye û cenazeyên 10 kesên din hatiye dîtin. Tevgera azadî têkildarî qurbaniyên keştiya li İtalyayê de daxuyaniyek da tevgera azadî bi daxuyaniyekê ragihand ku du jî hejmarek ciwan û malbatan di deryaya Sipî de fetisîne û got ciwan û welatiyên me ku riya mirinê hilbijartine ne tenê ji bo xizanî û bêkariyê ye ji ber dizî, talan û zordestiya desthilatdariya herêmê ye. Ev desthilatdarî ne meşruye û 30 salin neheqî, newekevî, talan û gendaliya li herêmê dike. Tevgera azadî got komeke parazîtên siyasî xwe li ser welatiyên Herêma Kurdistanê fers kirine û di mirina hemwelatiyan de bêxem e. Ev cara çendemîne ku ev bûyer diqewîmin û bi sedan ciwan û welatî dibin qurbanî. Sedema sereke û rasterast jî desthilatdariya eşîrî, otorîter û yekdestar e ku ketiye çonka, xıyanet û istismarkirina xelkê herêmê. Tevgera azadî sersaxî li malbatên qurbaniyên keştiyê de xwest û got weke tevgera azadî ya civaka Kurdistanê em xwe ji hemû zilim û neheqiya desthilatdaran berpirsiyar dibînin. Me nekarê deriyê hêviyê û riya têkoşîn û çareseriyê nîşanî ciwan, jin û welatiyan bidin. Êdî bese em nikarin her roj bibin şahîdê mirina bigirseyî ya heskiriyê xwe çareserî di destê me de ye. Revîn û koçberkirin derdê me derman naket ve em bêngel hev û li ser çareserkirina pirsgirêkên li derveyî van sîstem û saziyên desthilatdariyê bifikirin. Divê em dawî li desthilatdariya diz û talanger bînin. Endama TJK Gülxatun Kara bi şert hate berdan. Endama tevgera jinên Kurdiya Avrupa TJK Gülxatun Kara roja pêşê me hat bû girtin. Du li Parîsê Gülxatun Kara ji aliyê dadgehê ve bi şertê kontrola adlî hate berdan. Li gurî biryara dadgehê Gülxatun wê di hefteyê de 2 rojan îmze bavêje. Rûniştina doza wê jî wê sisiyê tirmehê de çêbibe. Endama TJK Gülxatun Kara ji salê nuhtî ve bêhnaber kar dike. Nûçeya me dawiyê mafên karkeran di nava 22 salan de ji holê hatiye rakirin. Konfederasyona Sendikaya Navneteweyî İTÜS li 167 welatan 9.1 milyon karkerî temsil dike di rapora xwe ya îsal de ragihand ku li Tirkiye mafê peymana civakî û grêvê avakirina sendikayê û endamtiya li ser sendikayê binpêkirine. Endeksa mafên global ya İTÜS dibêje Tirkiye yek ji 10 welatên ku mafên karkeran binpê dike ye. Li gorî endeksê 10 welatên ku mafên karkerên têne binpêkirin Bangladeş, Belarus, Ekvator, Eswatini, Filipîn, Guatemal, Mısır,
Myanmar, Tunus û Tirkiye. Par dilê kulekê dîs karê de jî wiha hatibû gotin. Di dema desthilatdariya AKP'de parvekirina salane ve adalet nayê kirin. Sendikabûyîn bazara giştî, grev, ewlekariya civakî û teqewîtbûn, bêkarî, peydakirina derfetên kar, tenduristiya kar, ewlekariya kar nemaye. Li gorî rapora dîs karê, mûçe her diçe kêm dibe, enflasyon zêde dibe û jiyana karker, ketkar û kesên nîştecîhan xirab dibe. Hejmara bêkaran jî her diçe zêde dibe. Pelegodarınca menûçên serî ve pêşkêşkirin anaha xatirê we dem baş.